Grupo Coro de Brothers Choirs retam fier hodi hanami Conferência Nacional Aliança Democrática de e salão sene dili sexta-feira loron ronulu fulan janeiro tinandrinho do ronulu recintolo. Conferência Nacional Aliança Democrática de realiza e salão sene dili sexta-feira loron ronulu fulan janeiro tinandrinho do ronulu recintolo. E a conferência ne Grupo Coro de Brothers Choirs retam oportunidade hodi hanano hino nacional Pátria Pátria e a abertura conferência ne. Membro grupo nebe mesak foi inside haturu performa vocal ho qualidade. Além de Pátria Pátria, ihamos música balu nebe grupo Corone Hanano, inclui nanano ko título Uluk Amiatoni, no música Husi Ilha Zako to Ekusi. Música ruane memang ko yang canta, ho título Uluk Amiatoni, ida selamos, Husi Ilha Zako to Ekusi. Pronto, iha música ruane sentiru bo tebes, nebe ke Husi Ami Atoni, Husi Ami Ama Ekusi, dalam barak nebe kita hari realidade, em vez kita tem kata ema maioria la considera kata ema kusi bele odi hal buat tidak, ema kusi bele odi haturu buat tidak bahaya publiko. No igus mai, ami pronto, ami bele ono odi haturu bahaya publiko kata ami ema toni mos pronto, ami mos bele odi hari buat tidak ihan sana sangi dane. Pronto iha musika de selo falimos, kusi Ilha Jakoto e kusi, irne amet dignifica de kusi Kusi município lo tem, tomai kere je kusi, kata hotu nebe makiane itu mesak Timoruan, no ya musik nama sate tem kata kusi jako tomai hawe kusi tasimane to ya tasifeto, idane maka teritoriu ki kuang idane nebe makanaran teritoriu Timor Leste. Grupo ne composto husi cantor na insanulu resin rua, mane na insanulu no feto na rua, incluímos organista ida. Cantor sirihe grupo ne, la seluk no la let, sira mesak familia no mamalindet. Korun nebe kami iha, ami hamuduk nain sanulu resin rua, feto nain rua, mane sanulu no moso organista ida. Ya ami ne, korun nebe kami halo, koninianaran, ami fonaran bak korun ne, The Brothers Choir. Ke significa kata, ami nang hirik nebe iha involve ya grupo coral ida ne, ami mesak mangaling, ami mesak primus irmãos, nebe ami consegue criar tia grupo dene, nune ambil hananu, pangira iha marungu maka precisa hodi hananu baya conferências, iha igrejas, iha participar nebe montan relaciona ho koru. Reportagem Cidade de Araújo, Televisão Timor Post.